Dobar dan, dragi gledalci. Ekipa Istok Info nalazi se na Kalemegdanu u Beogradu. Kada je despot Stefan Lazarević odlučio da svom narodu izgradi prestonicu, on je došao na ušće Save u Dunav. Tada je prema predanju kazao: "I došavši nađoh najkrasnije mesto od davnina, preveliki grad Beograd, koji je po slučaju razrušen i zapusteo, sazdah njega i posvetih ga presvetoj Bogorodici." U srednjem veku se glavni deo beogradskog naselja nalazio u priobalnom području Beogradske tvrđave uz Dunav i Savu. Cijel ovaj deo obuhvata Donji grad, koji je bedemima opasao despot Stefan Lazarević. Donji grad vidite iza mene.